pakhat athi chu mun a bivel te kan thi ve khana vui in kan Jesus Christ thọ than na ka nun tharin kan thâu về ôi Christ thongi thì nó te tu kan si mo thi na ngau hu ham chu ko sei ya da asi o tha na thon na kwal ko sei ya da apung swal man I mwal chu thi na si man se lo minung dia te hi voi khat kan thi lai chu nu a voi pa kan pa hian ni bia a kan chei te lai chim ma che zum tu cha chu thi na ta ti lo khan mwal ra a Robin kan leng chang lai mo thi na ngau hu ham chu ko sei ya da asi o tha na thon na kwal ko sei ya da apung swal man I mwal chu thi na si mat se lo in athiang mi nun zia he arian tuan na usi hi voli a hin khol to sung za ding kan silo van sai on par athiang tuan na usi mo thi na Khi nào ngau hu ham chu ko sei ya da asi o tha na thon na kwal ko sei ya da apung swal man I mwal chu thi na si mat se lo boy Christ thongi tu kan si